Sidom du ingi kedai ke enforcement kajik penteri kami kian di wadle kata sedang dah bangi declare suat tik tengnya ka kendai la nang tu number room syapo mot kendai bai tang kalenti ya kijat jongki rupai pa di hawking ngidan ke plan na benda ko hawker zone la ka jong di pat ngin pentikna ba ngila khangla ya kajing rum jugi kali kimde beban bujli ya ki kalin mi bujli na daki nang shomada dikatakan liga approach kejungi kan dikajingbut i kalong ba ke hill station ibrio kide i ban ban khia dan ka banyat ya klem dati ba yo sha tara kali lani sha tara hu nang di madan kita plan offhand mengan kerani kata kasidom nomor bakam liga department ni jama Hendrai ke bangala ban ong kolong ba ladang ila pedestrianize shwa ya ka kendai lat ya kata ka problem ila lapan solve di ya kewipat ke benda kolong ni bangan keren bah ni kolong ba ni dan bun ki an ka bangiduna ka dei ka enforcement ya ki an di pi ke parlok na media ru yarap lah great white publicity na benda ka safety jong kinong song ya ki bakum kita ki bapi kido mentan ke la da pi kan mau ngla let ke inspection pi ru pla yawan lang ala da brief ru ya media ha tu ju pesngi de ka jinggot hi kalong ba ya kani ngimnum kani ka GS road endra ya kani ka area ka bangirum shapo kendala katu ngin declare ka as pedestrian zone hadu kane ka ban mi shalat pom sa kajing temu kalong ban first minimize then saweng no village chalanu no ipade kasar kidon ki hawkers market te gamde ga idea ga badang shu ga badang thamai kan